Hari intambara zatsinzwe kubera kubura intwaro, hari zatsinzwe kubera kubura ibiribwa, ariko hari n'intambara igihugu gikomeye kurusha ibindi ku isi cyatsinzwe n'igihugu gito cyane, gifite abaturage bake, gifite ubuso buto cyane ndetse kitari gikize. Iyo ntambara ni iya Vietnam. Tekereza igihugu cyari gifite ibisasu bya kirimbuzi, indege za B-52, kajugujugu zirenga ibihumbi, amato y'intambara ndetse n'igisirikare cyafatwaga nk'icyo kugeza naho buri wese yatekerezaga yuko kidashobora gutsindwa. Ariko nyuma y'imyaka myinshi y'intambara, icyo gihugu cyavuye muri Vietnam gitsinzwe, gisiga abasirikare barenga ibihumbi 50 bapfuye. Abaturage bacyo batakaje icyizere, perezida we asigara ashinjwa gutsindwa, maze isi yose itangira kwibaza ikibazo kimwe: ni gute igihugu gikomeye kurusha ibindi ku isi cyatsinzwe n'igihugu gito? Uyu munsi tugiye gusubira mu mateka, twinjire mu mashyamba ya Vietnam, aho amasasu yavugiraga ijoro n'amanywa, aho abasirikare baburiraga irengero mu miyoboro yacukuwe munsi y'ubutaka, aho abaturage basanzwe bahindutse abarwanyi, ndetse aho intambara yahinduye politike y'isi yose. Iyi si inkuru y'intambara gusa, ni inkuru y'ubwenge, kwihangana, propaganda, politike n'amaraso yamenetse imyaka isaga 20. Murakaza neza kuri Habayeho TV. Muri kumwe n'Enzi Misrael. Amerika ifite ubuso bwa kilometero kare zisaga 9,800,000. Vietnam yo ifite ubuso bwa kilometero kare 331,700. Ibi bivuze ko Amerika iruta Vietnam ubuso inshuro zirenga 29, mu gihe Amerika yari ifite abaturage barenga 190,000 mu myaka y'igihumbi 1960. Vietnam yari ifite hafi 135,000 gusa. Iyo urebye ku ikarita washoboraga kuvuga uti nta buryo Vietnam yatsinda, ariko amateka ntiyandikwa n'ubunini bw'igihugu, yandikwa n'uburyo abaturage bacyo barwana. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose irangiye mu mwaka w'igihumbi 1945, Vietnam yashakaga kwigenga ku bukoloni bw'Abafaransa. Umuyobozi witwaga Ho Chi Minh yatangaje ubwigenge bwa Vietnam ku itariki ya 2 Nzeri 1945, ariko Ubufaransa ntibwabyemeye. Hakurikiyeho intambara ikomeye hagati y'Abafaransa n'abarwanyi ba Ho Chi Minh. Iyo ntambara yatangiye mu mwaka w'igihumbi 1946 kugeza mu mwaka w'igihumbi 1954. Mu mwaka w'igihumbi 1954 Abafaransa batsindiwe ku rugamba. Ibintu byatunguye isi yose. Nyuma yaho habaye amasezerano ya Geneve. Vietnam igabanywamo ibice bibiri: Vietnam y'amajyaruguru North Vietnam ndetse na Vietnam y'amajyepfo South Vietnam. Byari biteganyijwe ko amatora yo kongera kunga igihugu kimwe aba mu mwaka w'igihumbi 1956, ariko ayo matora ntiyigeze aba. Aho niho umuriro watangiriye sasa. Muri icyo gihe isi yari iri hagati y'ibihangange bibiri: Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti. Icyo gihe habagaho icyo bise Cold War. Amerika yatinyaga ko iyo Vietnam yose iba iy'abakomunisiti, ibindi bihugu byose byo muri Aziya nabyo byagombaga gukurikiraho. Ibi byiswe Domino Theory. Niyo mpamvu Amerika yatangiye kohereza amafaranga, intwaro n'abajyanama ba gisirikare muri Vietnam y'amajyepfo. Ariko buhoro buhoro ibyo byahindutse intambara yuzuye. Perezida Ho Chi Minh, umugaba mukuru w'ingabo, uyu General Giap, ni umwe mu basirikare b'ibihangange amateka azi. Igitangaje nuko atigeze yiga mu ishuri rya gisirikare. Yari umwarimu w'amateka, ariko nyuma za gutsinda Abafaransa, hanyuma za no gutsinda Amerika. Intambara ya Vietnam yatangiye mu buryo bwuzuye guhera ku itariki ya mbere Ugushyingo 1955, iza kurangira ku itariki ya 30 Mata 1975. ni ukuvuga yamaze imyaka 20. Ariko iyo baze n'intambara yo kurwanya Abafaransa, Vietnam yari imaze hafi imyaka 30 idahumeka amahoro. Ariko ikibazo gikomeye kiracyari imbere: ni gute abarwanyi ba Vietnam bashoboye kurwana n'igisirikare cyari gikomeye kurusha ibindi byose ku isi? Ni gute abaturage basanzwe bahindutse abasirikare? Iyo umuntu yumvise ijambo Amerika ahita atekereza indege z'intambara, ibisasu bikomeye, amato n'igisirikare n'ikoranabuhanga rihambaye. Ariko muri Vietnam ibyo byose byahuye n'umwanzi utagaragara. Ntabwo umusirikare yarwanaga n'ingabo ziri ku murongo, yarwanaga n'ishyamba, yarwanaga n'ubutaka, yarwanaga n'abaturage. Iki gihe yarwanaga n'umwanzi washoboraga kuba umuhinzi ku manywa, nijoro akaba umurwanyi wa Viet Cong. Niho Amerika yatangiye gusobanukirwa ko iyi ntambara itari isanzwe. Ku itariki ya 22 Ugushyingo 1963, Perezida Johnson yarimye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yari afite ikibazo gikomeye, kandi yari azi ko iyo ariko Vietnam y'amajyaruguru igatsinda, Amerika yashoboraga kugaragara nk'igihugu cyatsinzwe mu rugamba rwo kurwanya ubukomunisiti. Ku itariki ya 7 Kanama 1964, nyuma y'ibyabaye muri Gulf of Tonkin,
inteko ishinga amategeko ya Amerika yahaye Perezida Johnson ububasha bwo kohereza ingabo nyinshi muri Vietnam. Mu mwaka w'1965 abasirikare ba mbere b'Abanyamerika batangiye kurwana ku rugamba. Mu myaka mike yakurikiyeho umubare wabo wageze ku basirikare barenga 540. Abaturage benshi bo muri Amerika batekerezaga ko intambara izarangira mu mezi make gusa. Ntibari bazi ko bagiye kwinjira mu mutego utazoroha. Ku ruhande rwa Vietnam y'Amajyaruguru, Perezida Lee Ho Chi Minh intego ye yari imwe gusa: guhuza Vietnam yose ikaba igihugu kimwe gusa. Yabwiye abarwanyi be ko bashobora gutakaza intambara nyinshi, ariko igihe cyose badacitse intege amaherezo bazatsinda. Nubwo Ho Chi Minh yapfuye ku itariki ya 2 Nzeri 1969, igitekerezo cye cyakomeje kuyobora urugamba kugeza intambara irangiye. Ntabwo byari bisanzwe kubona umuntu utarize amasomo ya gisirikare atsinda ibihangange bibiri by'isi, ariko nibyo byabaye. Giamp yabanje gutsinda Ubufaransa, hanyuma ahangana na Amerika. Yizeraga ko iyo umwanzi arukurusha intwaro umurusha igihe cyo kwihangana. Yabwiye abarwanyi be kutajya bahangana n'Abanyamerika mu mirwano ifunguye, ahubwo bagombaga kubatera bitunguranye, bakabura bakongera bakagaruka. Iyo niyo guerrilla warfare. Yizeraga ko intambara itsindwa n'umubare munini w'abasirikare bapfa. Niyo mpamvu yashyize imbere uburyo bwiswe search and destroy. Ingabo za Amerika zajyaga mu mashyamba gushaka abarwanyi ba Viet Cong zikabasenya, ariko ikibazo cyari uko umwanzi yaburaga nk'umwuka. Buri munsi Amerika yavugaga ko yishe abarwanyi benshi, ariko bwacya abandi bakagaruka. Viet Cong yari umutwe w'abarwanyi muri Vietnam y'Amajyepfo, bashyigikiraga Vietnam y'Amajyaruguru. Bari bazi buri giti, bari bazi buri muhanda, bari bazi buri ruzi. Abenshi bari abaturage basanzwe, ku manywa wabonaga umuhinzi, nijoro akaba ari umurwanyi. Ibi byatumaga Amerika itamenya uwirwana nawe. Kimwe mu bintu byatangaje isi yose ni Chu Chi Tunnels. Hari hacukuwe ibirometero birenga 250 by'imiyoboro yo munsi y'ubutaka. Munsi y'ubutaka harimo ibyumba byo kuraramo, ibitaro, ububiko bw'amasasu, igikoni, inzira zo guhunga. Abasirikare ba Amerika bashoboraga kunyura hejuru yabo batabizi. Nijoro abarwanyi ba Viet Cong barasohokaga bakagaba ibitero, mu gitondo bakongera bakaburirwa irengero. Amerika yatangiye gukoresha indege za B-52 zitera ibisasu byinshi icyarimwe. Yanakoresheje umuriro wa napalm watwikaga amashyamba n'imidugudu. Hifashishijwe kandi umuti witwa Agent Orange wagenewe gukuraho ibiti kugira ngo abarwanyi batihisha. Ariko uyu muti wangije ibidukikije kandi ugira ingaruka zikomeye ku buzima bw'abaturage n'abasirikare. Zimwe zagaragaye no mu myaka yakurikiyeho. Buri gihe Amerika yatsindaga urugamba rwo ku munsi, ariko Vietnam yo yatsindaga intambara yose. Amerika yashoboraga gufata umudugudu, nyuma y'iminsi mike Viet Cong bakawugarukamo. Amerika igafata undi bakongera bakawisubirana. Intambara yabaye nk'uwiruka inyuma y'igicucu. Abasirikare b'Abanyamerika batangiye gucika intege. Abaturage bo muri Amerika batangira kwigaragambya basaba ko intambara ihagarara. Televiziyo zatangiye kwereka isi amashusho y'abana, abagore n'abasirikare bapfaga buri munsi. Bwa mbere mu mateka abaturage babonaga intambara iba nkaho bari imbere yayo. Ariko mu mwaka w'1968 habaye igitero cyahinduye amateka y'iyi ntambara burundu. Cyatumye isi yose itangira gushidikanya ku ntsinzi ya Amerika. Iki gitero cyiswe Tet Offensive. Mu ntambara nyinshi zo mu mateka hari umunsi umwe uhindura byose. Muri Vietnam uwo munsi wageze mu rukerera rwo ku itariki ya 30 Mutarama 1968. Abasirikare ba Amerika bari bizeye ko umwanzi yacitse intege. Abayobozi ba Pentagon bavugaga ko intsinzi iri hafi. General Williams yakomezaga gutangaza ko ingabo za Amerika ziri gutsinda, ariko icyo batari bazi ni uko mu mashyamba, mu mijyi no mu miyoboro yo munsi y'ubutaka hari gutegurwa igitero kitari cyarigeze kibaho. Hari hategerejwe umunsi mukuru wa Tet, umwaka mushya wa gakondo muri Vietnam. Mu bihe byinshi impande zose zagabanyaga imirwano muri uwo munsi, ariko Amerika yibwiraga ko n'uyu mwaka bizongera kumera bityo. Aho ngaho yaribeshyaga. Mu rukero rwo ku itariki ya 30 Mutarama 1968 abarwanyi ba Viet Cong n'ingabo za Vietnam z'Amajyaruguru bagabye ibitero icyarimwe mu mijyi irenga 100. Barwanye Hue, Da Nang, Kato no mu murwa mukuru wa Saigon, ubu witwa Ho Chi Minh City. Ikintu cyatunguye isi cyane nuko abarwanyi binjiye no muri ambasade ya Amerika i Saigon. Nubwo batayifashe igihe kirekire, kuba bageze aho hantu byonyine byahungabanyije icyizere cy'Abanyamerika. Isi yabonye ko umwanzi Amerika yavugaga ko yenda gutsindwa yari agifite imbaraga zo kugaba ibitero bikomeye. Mu by'ukuri ku rugamba rw'amasasu Amerika n'ingabo za South Vietnam zashoboye gusubiza inyuma ibyinshi kuri ibyo bitero.
Viet Cong yatakaje abarwanyi benshi, ariko hari ikintu gikomeye kurushaho. Amerika yaratsinze ku rugamba, ariko itsindwa mu mitima y'abaturage. Abantu batangiye kwibaza bati, niba koko turi gutsinda, ni gute umwanzi yashoboye kugaba ibitero nk'ibi? Icyizere cy'abaturage ba Amerika cyarayoyotse. Mu mezi yakurikiye Tet Offensive, imyigaragambyo yo kwamagana intambara yarakomeye. Abanyeshuri, abarimu, ababyeyi n'abasirikare bagarutse bavuye ku rugamba batangiye gusaba ko intambara irangira. Ku itariki ya 31 Werurwe 1968, Perezida Johnson yatangaje ijambo ryatunguranye. Yavuze ko atazongera kwiyamamariza kuyobora Amerika. Ni icyemezo cyerekanye uburyo intambara yari imaze guhindura politiki ya Amerika. Mu nyuma y'amatora yo mu mwaka w'1968, Perezida Richard Nixon wari usimbuye Johnson yabaye perezida wa 37 wa Amerika. Yasezeranije abanyamerika ikintu kimwe: amahoro afite icyubahiro, peace with honor. Nixon ntiyashakaga gukuramo ingabo ako kanya, kuko byari gutuma Amerika isa n'iyatsinzwe. Yahisemo indi nzira. Mu mwaka w'1968, General Clayton Abrams yasimbuye General Westmoreland. Abrams yahinduye uburyo bwo kurwana. Yagerageje kongera kubaka no guhugura ingabo za South Vietnam kugira ngo zirusheho kwirwanaho. Ibi byiswe Vietnamization. Intego yari iyo gukuramo buhoro buhoro abasirikare ba Amerika, ariko intambara igakomeza iyobowe n'ingabo za South Vietnam. Ku ruhande rwa Vietnam y'Amajyepfo cyari kiyobowe na Perezida Nguyen Van Thieu. Yarashyigikiwe cyane na Amerika. Yahabwaga intwaro, amafaranga n'ubufasha bwa gisirikare, ariko ikibazo cyari uko abaturage benshi batamubonaga nk'umuyobozi ubahagarariye bose. Ibyo byatumaga Viet Cong ibona abayishyigikira mu bice byinshi by'icyaro. Ku itariki ya 2 Nzeri 1969, Perezida Ho Chi Minh yarapfuye. Iki gihe yari afite imyaka 79. Amerika yatekerezaga ko urupfu rwe ruzaca intege ingabo za Vietnam y'Amajyaruguru, ariko byagenze ukundi. Izina rye ryabaye ikimenyetso cy'urugamba. Abarwanyi barakomeje baravuga bati, tuzakomeza kugeza igihe cyongeye kuba igihugu kimwe. Nubwo Nixon yavugaga ko ari gukuramo ingabo, ibisasu byakomeje kugwa. Yagabye ibitero mu bihugu by'abaturanyi ishaka guhagarika inzira ya Ho Chi Minh Trail, ari yanyuzagamo abasirikare n'ibikoresho. Ariko iyo nzira yakomeje gukora. Iyo yangizwaga ahantu hamwe, abarwanyi bahitaga bubaka indi. Byerekanye ko gutsinda Vietnam bitari ikibazo cy'intwaro gusa, ahubwo cyari ikibazo cy'ubushake n'igihe. Mu ntangiriro z'1973, nyuma y'imishyikirano myinshi yabereye i Paris, impande zombi zatangiye kwemera ko igihe cyo guhagarika intambara cyegereje. Hari amashusho atajya yibagirana mu mateka y'isi. Amashusho y'abantu birukanka berekeza mu biro bya ambasade ya Amerika i Saigon. Kajugujugu zizamuka ku gisenge cy'iyo nyubako zitwaye abakozi ba nyuma. Abantu amagana basigaye hasi barambuye amaboko basakuza basaba kujyanwa, ariko kajugujugu zari zuzuye. Byari ku itariki 30 Mata 1975. Uwo munsi niwo waranze iherezo ry'intambara ya Vietnam, kandi niwo munsi Amerika yemeye ko urugamba yari imazemo imyaka hafi 20 rurangiye. Mbere y'iherezo ry'intambara ku itariki 27 Mutarama 1973, Amerika, Vietnam y'Amajyaruguru, Vietnam y'Amajyepfo n'umutwe wa Viet Cong basinye Paris Peace Accords. Ayo masezerano yavugaga ko Amerika igomba gukura ingabo zayo muri Vietnam, imfungwa z'intambara zikarekurwa, intambara igahagarara. Perezida Nixon yatangaje ko Amerika izanye amahoro afite icyubahiro, ariko mu by'ukuri imirwano ntiyahise ihagarara. Nyuma y'uko ingabo za Amerika zivuye muri Vietnam, Vietnam y'Amajyaruguru yakomeje kugaba ibitero muri Vietnam y'Amajyepfo. Mu gitondo cyo ku itariki ya 30 Mata 1975, ingabo za Vietnam y'Amajyaruguru zinjiye muri Saigon. Perezida wa Vietnam y'Amajyepfo Nguyen yatangaje ko igihugu cyishyize mu maboko y'umwanzi kugira ngo amaraso adakomeza kumeneka. Intambara yari irangiye ubwo. Vietnam y'Amajyaruguru yari itsinze. Nyuma yaho igihugu cyarahujwe, maze ku itariki ya 2 Nyakanga 1976 havuka ku mugaragaro Socialist Republic of Vietnam. Umurwa mukuru wabaye Hanoi, naho Saigon ihindurirwa izina yitwa Ho Chi Minh City mu rwego rwo guha icyubahiro Perezida Ho Chi Minh. Iyi ntambara yabaye imwe mu zamenetsemo amaraso menshi nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. Amerika, abasirikare bapfuye bangana n'ibihumbi 58,220. Abakomeretse barenga ibihumbi 153. Ababuriwe irengero barenga 1,500. Vietnam y'Amajyepfo abasirikare bapfuye ni hafi ibihumbi 250. Naho Vietnam y'Amajyaruguru na Viet Cong abasirikare bapfuye
bari hagati y'ibihumbi 849 ndetse na miliyoni 1,100,000. Abaturage bo abasivili bapfuye muri Vietnam bari hagati ya miliyoni 2 na miliyoni 3. No muri Laos na Cambodia ibihumbi n'ibihumbi by'abaturage byarapfuye kubera intambara n'ingaruka zayo. Icyambere, abasesenguzi b'amateka bagaragaza impamvu nyinshi. Impamvu ya mbere, guerrilla warfare, ingabo za Vietnam ntizarwanaga n'ingabo zisanzwe. Iya kabiri, kuba abaturage benshi bashyigikiraga abarwanyi. Iya gatatu, amashyamba n'imiterere y'igihugu byahaga amahirwe Vietnam. Iya kane, intambara yamaze igihe kirekire cyane ituma abanyamerika batakaza icyizere. Iya gatanu, imyigaragambyo ikomeye muri Amerika yasabaga ko intambara ihagarara. Iya gatandatu, Vietnam yafashwaga n'ibihugu by'abakomunisiti birimo Ubushinwa n'icyahoze ari Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Isomo rikomeye cyane. Intambara ya Vietnam yerekanye ko imbaraga z'igisirikare zonyine ntizihagije ngo utsinde intambara. Ubushake bw'abaturage uko igihugu kimeze kose, politiki, igihe n'uburyo bwo kurwana bishobora gutsinda n'igihugu gikomeye kurusha ibindi. Niyo mpamvu iyo havuzwe intambara ya Vietnam, abahanga mu bya gisirikare bavuga ko yahinduye uburyo isi yose itekereza ku ntambara.